ofaniku o ta mama o. He ofaniku o ta mama o. Sigila a ene hoholoka e whakalau mai ai po. Pea tengi hia e hapulato o te ukumata e mangalo. O ne loa pea mo vai lilo he tako ako e whakapo. He ofaniku o ta mama o. He ofaniku o ta mama o. Ko kore mo ke uhu whanga inga hi talawhatapu kutope, wha o atu pe meheni. A tangata i dea wo whai ki tua mama o atu kai o atu mua e tau POLOKALAMA koini. Hono ua ki he wikendi pia me he FATUFONUA fo o. A ia o ku mai heni pia mo PIVENI PIUKALA pia mi tonga eki, te mangawi a ki pe ai talanoa re o, ki ngā ki tau whitu utaki ai he tau POLOKALAMA he pongpongini. Ko uloto whoke taitale re ki mo tolu kotope, ku mo osi kau mai lotoni. Pero mo tolu ko tape mo te mo whanongo e tau POLOKALAMA FATUFONUA fo o ki ahoni o ku taitale rei pe ki mo tolu ki apina pe whatau pe ku angole rei atu tau POLOKALAMA i ahoni ki te ki mo tolu ki apina whawhiawhia whoki ai whainga maari e ko riko loi pe ku mo o si lava i loi ko toa pe ko ane pōna e whahoko ai e campaigni POLOKALAMA ko i a PIVENI PIUKALA i tonga tapu fitu ka kuinga ko e neongo e ongo sia holo e ngai whatongia whakakato e ngai whatongia koe ke campaigni. Ka ko uhinga ku ma loto pehe pongpongini ke o atu ai POLOKALAMA koe ni. Pa ku whamalo lahi atu ke te koe. Na ke loto le rei ke hanga o whapaanga mai e POLOKALAMA koe ni. Iha wike tolu ke whakahoko ai ngai POLOKALAMA MAVAHE koe ni. O atu ia i he pongpongi whalaite ko toa pehe wike tolu koe ni. Whamalo lahi atu ke te koe ko ngā ke lawa ka ni kai ke ia o toko ni he kai lawa ke whahoko ate tau POLOKALAMA MAVAHE koe ni i he wike tolu koe ni ka hoko mai. I ane pehe ko whiawhia whoke he pongpongin ke taitale rei PIVENI PIUKALA ki tonga eki PIVENI malo e tau maa e pongpongini pia malo moe e ngawe lahi mi hena ko ilo pe ku ongo sia he pongpongini ka ku whiawhia hake e pongpongin koe ni ki tonga ekina. Malo bichol malo e mawhanga maare pa ko kore te pege whanga e whatapu. Iyo, koe e ango e lau e tok nono a teno mau waka. Koi. Aku whawhiwhia whakamawhana i program nei whane po. Koi. Kai ke ulawa e au whakamalo i ai kotoa e ngahi tapa katoa mai e tokoni ke POLOKALAMA. Pako i ku loto be mo whaamu e kai ke liaki. E kai ke tue noa e nau whatongia. Ki he lelei whalufua, ko ilo peo ko i wei peki nau tolo nau lo toi mau i ka ia. Ngā aue mo i visione oku tui kai mo tuani. Peo ku ave gai hoku kakato mo hoku iwi mo ui. Mo ni lau koka Mandela. Uinga ina ni hanga challenge ai whakamau anga koko Afrika. Kehe ka pau e mate ai. Kehe ke ilo Afrika e uhinga ne mate. Mahino ka tiaw e whaingata ai a ngā we. Mahino pe ka tiaw e anga e nau e ngā we ko ia. Ka ku o si tukuange au pito. Hoku sino aku. Mea ngā we ake visone. Ka kulau po sio kono whamawhana mo whalau maari sio pe ake angi pe kakai pe ia nau tolu pe voren talari e nau tuu pe o poupou motuan. Awange ko kulau e solo ko ki mau tolu ko e whanga asi pe. O wai ke o mau whengo wharea mau peke mau kau whafofonga mau pate. E nau manatui mau peo koe koe hiwa hausana e kakai mo wholai pā me. Ko ngā koe asi. Ka koe whekau mo i visiona hiri he tua e asi. O kuhinga e nau wholai pā me. Ke o ake mau pe whekau koe a mua. Nā iaha taimi ko mau whaawa e langi koe ia pia. Puna asi ake tūke o lunga kai tō e whekau mea.
Mola. Whakawhiwhia pito e piveni pia ku mahino a pito. E ne tō ko ia e POLOKALAMA campaigni ane pōko ilo ko o campaigni mahalpe ko campaign whakaosia i he wahenga fitu tu ke he ngahi talatala noa ia mga whaikawa mo e ngahi whakamama e hoko atu tō pe whoke ai wike tolu pia whahoko koe e tau whiri pia ku kei lea le pe mga campaign e ngahi whetu ke he i ho wakai ko ia ki he kau pōpou pia mo e kakaina nau ofa atu hange koe ko ke tala noa ki ai oku i he tunga whawhe maria pe te koe i ne tu e tai nimi toi koe ne wike tolu pia whahoko tau whiri o ia o koe whakaukau pea a mo komiti koe mahu inga koe whakaukau e whakatimi e ke mau whakangata mau tolu ka neongo wai pe ngahi pe au nauhanga whenga ke mau whakaukau o rewa ka koe ui koe sio koe ke whakalufua e solo o wai e whakaukau ke mau whakangata mau tolu mau tuia ki he mama e kakai e waenga fitu taha whoke mea o pehea o whaingofua pe monu ia ai campaigna mau tolu koe waenga fitu uruaki koe ki kolonia whaapa tepe pea kai ngata he ne wha o nau stay connected e whe piki pe u te lue pe meha te hoki pea ki tō mololo ki tō whoa i na walking distance ai ne pehe o kai ke mauloto ke mau sio kita pe ka o whakaukau rewa ke mau o tuanga mau taimi ke mau takai he ngahi wahenga ke tala noai mo malanga ai lau marie mo te fito mo amanaki le rei i he poate amanaki le rei i he poate i he timi mo whakaloku fua ke makatuunga ai whalala mai kakai patoko mai nau wauti. He koe ksio ka aku ia, ka pau te mau, nofo mau tolu ke mau, le campaign he re volo koe ni o whakavahenga, whakafoitui, whaka-independent. E iku tau halu pe he tau momo, whanau i pe wā kovi, whanau i pe pure kovi sio kita, whiriwhiri manako. Koe ngahi nau ia koe koe lau maari e lelei. Ai koe sio koe matuonga lelei pe koe sio ki ai. Ange koe kulawe ane po, it's the only way forward. He ka ika ia. He ka ika ia koe whotunga pure anga o taiwhe maari ane a fio. He ika ipe toi osia. Koe anga ia, he ika ipe ke, e ke kono uhinga pe koe sistemi. Nau koe o ku fatu aki pe a fua aki he foi sistem fonga fili kua pau pe ia ke na to ke mo amanaki na fio mo amanaki e fonua ai o hinga re vai e mau whakaukau ke nei pe ki kore mai mi wawa ana mau pe ke tuanga ke ose weekend tau assess the situation assess the situation ni siange ko koe hai tūnga o te tongi, ai whewhei tū o te tongi awe kai whakamamafa. Kai ua e plainly alu. O ko whatanoa whuk solo e mea koe ni e mahu inga koe ai indicator pe moe monitoring, He mea koe mea lere. Imagine ka pau koe mea lere o ki kai ke toi ai ha whanki test poti ai. Kene talamai lahi pensini, talamai mawhana mea lere, talamai ai speed. Pe kai ke toi ha whanki mama indicator ai, ke ne talamai koe te awhi. Ka tau alu pe koe ke ai nau. Koe haha whakaukau ke whainga. Very good. O ia, koe issue inefficient. Ka koe hanga i e whakalere whanuani he ahoni. O hange ha whakalere, ha mea lere hala mua tespoti, hala mua indicator. Toki maha pe toki whainga au ki ai. Toki exiteni pe toki koe lau koe kai whoke ha indicator ke ilo he mea lere koe mua au te whakakaukau afi. Afi kita koe tau ia mea. That's exactly how it works. Mau whenga whoki ke mau
he mau poate ke mau ngau kia common sense approach he kei tu kon he taimini me ako hinga le mo me ako go e fata tau pe information no mau tana ke fonga tunga e fai tuto oi mon la he pito e piven pe ko nga foki na mau inga pito i he tala no ko na mo fa hoko time ko na ke ui ngahi i siu na loloto o pito na fai kai fa matala pe ko tuku o mau inga pe ke kai nga fanongo na ke kore foki he kau muy pe mo kai nga ka to va hinga tonga ta fitu pa ko tu apply pe ke ngahi fitu ke ko to pe ke whaka ata tau hi pe merino pe whaka ata taha ko to pe ke tutu ene mama kau kainti te ke he ke nau tutu pe mo nau mama tutu pe mo tolu pe nau toki tangut pe nau toki fai pe nau fili ai o matung he nau whanongo kotoa ki ngai mea ko ia pe aku ne hanga ia o mai ai whakau kau ke he taimi ko whanongo atoe kakai ki he ni ihe ku nau whai ngai tuka ki o pe he e whai e fai lako to doni haka polisi he kon unu atu ko ni e fai ngai fufo i ngā utai e te kovi ka ko ni o ku fai e ui e ki kau muy kotoa pe ke tau he meri no pe whaka ata kotoa ke tala noa ko mama ya ko fia ma upe ko tui mahalo o ku whakafia ia ki kakai e taimi o nau whanongo atuai ki kempeini aini ko mo whahoko ka pau te ha mea te ke fia to e tānaki mai i he kempeini kai te ta hiki leo ke ta polokalama Iyo solo koi me o loto ke hanga he kakai o maho inga o te nau wiri kikihi ho nau mea ke whai ho nau loto koi kau hoki ala pai te whatonga i solo ai e ta polokalama mo e ku maho inga ia e ko mea ke hanga whatonga koi ke uloto au ke tari ha whehui o ku tuu ea o kai ke crown ke makatuunga pa koi ke uloto au ke utala noa i ha whainga mea ke wawanga atamai kakai o ko uloto ke utala noa ki he loto mo atamai he koi wheitu ui o tala whatongi ai o tua ke mahu inga maari e pe whaka uhinga mea ai tangata ke kehe he koi uhinga ia ai makehe ai whakatupu ai o tua ke whainga tangata o kehe ia me hatoi mea mo ui nai oange ai whakauhinga mea ki he tangata ka ko ui whoki nai tataki mai ai ko palpare ma whoki o tuk whakaholo ma hanga he kau whare sio o whakamatala e mea koe whaito ton mo e nau maa o ni pe hangere wau more whakauhinga mea ai ko o whaatano ai o tau hange pe ai ko nau mai po whai fia ko to ma whai pe ai fia ku kakai hange pe ko no turite kalai ai ko o kai ke nau whakauhinga mea ka ko uhinga e mahuinga ia i solo i hea usia pe aku ka ko kuanga i whakau ko whaka apa ia maalunga taha ka pau te whaka ka ke o tua ko te whaka apa ia maalunga taha e te tala noa mai uhinga ki he mamai ata mai mo lote tangata hange pe ai ki au ko me ai o mahu inga taha ki ate au o ai whainga na pe mai sisi e tai mea piwe o tangi sai pe kauka I don't see any other way but this way i he mama pe ko whanongo ke he whelau aki he mawhai mo e mea pa ko pe mani if only they see it clearly o kai ko tala noa ni fe fusi aki he mawhai tala noa ni he sistemi ngā au Hau ke wala pe nau ko slave ki mua pe polokalama ke heia ka ko uhinga foki tala noa ki ai te ta whaka ki ka pau uai ha mea ko ala te talake o mai a maa. Kau kai kahan uhinga peki ke o mai a kau. Ka pau te ke o mai ha mea lere o siang koe au kai ke ai hono wae ka ko shot wai fui wae tuku mai ho. Pea pea. Ma lere na ka mai koe ke ngā ue ka koe fui wae koe e to ngā ue. Ka kai ke ta whaka ki ta wai. He uhinga lele ia ai o mai fui wae. Ka koe ne puri koe whaka kau koe ia. Kau ala pia bet koe vai koe nā koe e lava mai a maa. Te ta whakiki tau ai, te kei ke uhinga li lei. Uhinga fuku e fuata noa solo. Ko lava pia o sio, pe hange koe ta program koe ko si e. Ai whakitakai koe ne tō mawhai.
Koe kakai ta taupe na nau whawhi paki agris mo lai o no kakai ta taupe ulak so kawhi ui e tui mo ne tūtōni goni he whamawa. Kui. Eh? Kui. Kei. Koe whakaukau goi ki he campaigni. Ange ko huinga fo ke solo. Kui. Ai ku teke malohi e whakaukau goe. He kai peke u toi lava asio. O ko si lava asio koe. Koe pau te tau faupe me lolo tonga. He kai pe toi liri oe ola. He kai pe toi. Kui. Ka kau whaampe. Koe mau ngau campaign nei. Koe mea mau campaign nei. Koe. Koe mea ai kakai. Iau. O peo. O tute fui te lango. Pea ka pau whalala ki ai kakai. Ke fui mama ko ia. Kui. Pea tau pehe rewa. O ku tari lote o tua. Pea ka pau reo koe ke nau whalala ki ai. Pea tau pehe rewa. O ti se pehe kakai kau taki unau ali. Kui. E kai te kerawa o kiri mai ha fui kare me hao ngā whakapatu. Koe pato. Ai a ka mai alpe patu. Whanare tako e ke fu hao ngā pato. Ko ia, mahino a pito e whakaukau ko ia. Ko tui mahalo ko i he ngahi wicket foki muaka ko wiko si wicket ki mua atu ai. Nā ta POLOKALAMA foki i nā ki hanga foko identify mai ngahi paloparema he tau system fili. Ai whangina ke tala noa ngahi paloparema ko ni fuwhala he matapā ke kau quantitati. Nā ta tala noa ai ki he paloparema taha ko fili whakawahenga. Paloparema taha ko fili tau ataina. Pena ta uma tala noa ki he kau no pere ko ia e toko hiva. E kai ki lava koe ke nau hanga o whama apo opo purerere i wharearea. Pena ta tala noa ai e ai pe e POLOKALAMA. Ai nā ta hanga mareo ki POLOKALAMA koe ni te ta tala noa ai i he solution ke tau lava o sio. Koe ka paurewa ku ikai o ku palaparema i ngahi mea e whaa koe ni na ke tala noa ki ai. Ko wherewa mea o koe ke palaparema koe solution ni ke tau tala noa ki ai i ahoni. Pe e whae moha ki i wamatala ki ai. Iyo, halo pisolo Koe whehu ian ai whai to whoa ka te au. O si e wamatala i palaparema. Koe nau tafo ki peo pehe. He lava liriu tange iyo. Koe mea koe lao ko toa peo liriu ia mi wharearea. Kai ke lava ha whafonga ia hu toko taha liriu a lao. Kui. Makatunga ia ai whakaukau koni. Ai kau committed e visone kono fotutu e poate. Kui. Tutu e poate haki immediate solution kene mitigate foi palparema koe. Kui. He kono moni e solo na tau si lave he whakaukau e poate. Ai koe tuange ka hanga keo ki toloange e pa ke humai ange pe ko whemet ka ke ua te tateu repeat. Kui. Koe uhinga lewa whakaukau. Ai koe nau talamai koe talamai koe he mea he kau whaikawa pe lava liriu e pako tari iyo u lava ia liriu. E mātunga. Kau gai mono, wai ai immediate mitigation, kau gai lewa long term solutions. Ko uhinga ai koe immediate mitigation ni e whotutu e whakaukau e poate. Kai lava ke nau mao e toko lahi, o ku nau tui ki hawi sone o e pulelere i kene tataki ake nau whaitotoni ka nau lava o liriu e sistemi. Ai ko kuinga pe na ta os POLOKALAMA o lave he foi fotutu ko ia pe koe pe teki ai. Teki ai. Ok. Iyo, sai. He nei makatunga he mea koe ni solo. Pe nau whai tala noa koe ni tofoa. Nei hit home foi fatala no go yake ki kau faikawa pe o tala no foki i he struggle a maman he mala e metikolo
ke fai ke kumbi ha solution ki hono separate ko o fanki mahanga o ku pipiki he ulu Koi. na struggle mama lau senturi mo te gai pe ke lava tafa ke whakatou mo o pepe ko mea ko nei hoko ko mate loua pe ko mate taha mo ita ai ko mea pe nei lava ko mama Koi. na toki lava o whakatou mo loua ko fufu toke ta uria na qualify neuro checking tafa neave he ulu kana kana ne hanga na kei si he time go time ne hoko mai kei ko ni kana wangere wa he na pure fare maki ke ne hanga o take care for ngawe ko ya na kore le wa tama ko ni wange mahina tol ke ne hanga o palani ai en ngawe ke fai pe mahalo ai pure fare maki o whakaukau reka ko ni ke ne fa moiloa sio na Australia na Australia professione medicale Koi. ai mate tahama mate loa Koi. o fego kore ko to ta ko ni ai foi imagina tolu ko ne mama lo le wa ni fokauka sai ko le fa ta no ke en ai hanga so assessment ko ai reka ko mga tuunga mate ai pepe ko fa no ai toto ka ku ke i ke mafu ai ke ai mafu ai funky pepe o kai ke na matu wa ai fe ma toto ko sino o hinga ai mate sai na ne hanga re wa analyze o fa le ta wi kai toton ke tafa ia o rock fight tafa i he ulu he ko uhinga hina os matu pe ai tafa mafu ya heart transplant ai fetog mafu e teknologia os matu pe ai practice ko ya ka ko ne kau ka pau e rock tafa ya he mafu o ki ta ofi whakatai he was lava be na dol o stop ta mafu for an hour i he ngawe ko he mahe heart transplant ke ta off go ta mafu ke wa to ke te pamo toto pa to spirit leva foi ulo Koi. sai ono tafa ko ya na wa kamata leva tafa he mafu pa to ha osi go no ta ofi foi hoa va ta go ya no leva spirit tui tuange mai fa to mo ko fo fa to mo i ka ko hinga fa ta no ai solo Koi. na kai ko ilo fo o pe ko toi technique for all na ha o mo talawo ko ne hanga pe analyze le situation ni pa ne fo tu logically ai hoko foi sequence of me ke fai he ne ha o ko ke tunga ko ni ko tala no fo ke palo pare ma i foi fonga lolo tonga si o te ka fai ka wa kai peto ya foi turikia te tau toi hao ai me fu hakau tatau go hinga lo to mahe ni afio Koi. ya go fa matala le go hinga ia ai fakau kau e poate ki he foi foto go ni oi platform ke ne fa ma o po kai hirio e visone ke ne hulu e hala fononga ko mahu inga taha ka tiau e visone Koi. o mai foi platform ke ne hanga o whaka maa opo ki ai whire kakai. Pea, ko hono uhinga, wange ko ulawe koe, ke na ulawa o uraki mau e toko lahi, kai toki lava li liu e lao, ke whai ngofua ke oa ke ne prevent ai whunga whiri ene hirifakia he hakau. Koe uhinga e whi whakau kau solo. Taha e mea e lolote whi whakau kau koe ai poate. Kai tuku mua ke utala noa ke moi wha politikare
he taimi o akirisi. Koi. He uhinga le leire vai ai hua e poate. Koe ui ko akirisi koe toko tape ia nai toki. Nai foki mai he ene ako o mahu inga ia I he kakai mo solove pare mai kakai. Nā ne hanga whakatoka ngai. O kāna ke tuhau me kakai kau kai ke aha re o kakai. Hono whakamore ke tuhau. So koe mea na ne hanga whakatoka ngai. Pana ne hanga rewa o malanga I whakaukau o kuia I totonu ai kakai. Ke aha nau reo I he nau tuhau. Koi. Pena o whakafotunga mai he ne mo ui e ne whei lau lau. O uhinga I he lau tau e wango futupu. Kaungo futupu. O uhinga rewa ai hanga he kakai o oange e nau whakapapaka akirisi. Tako taimi wana I veteke ai whiri o mo vete peheni I he whaiririu ne wanohango fulu. Na lama akirisi asi o mai ki he hakau e hake ai. Hanga he foi whakaukau ka whanau I foi whakaukau ko ne pātoa. Ka koe ui koe foi whakapapa kakai na os awe ka akirisi. Nai hoko pe akirisi koe poate, hoko pe akirisi koe konisuto, ne hoko pe akirisi koe visone. Uhinga pe ia he os hanga he kakai o angi whakapapa ki ai he une os demonstrate mai a ene ri oa koe ui koe le reia kakai. Tai. Malolo koe akirisi. Malolo koe akirisi tau ako ai mea koe nisora. Ta koe kau mui na o mai o ngau mo akirisi. Na ikai ke mo uia e visone ia na I he loto mo lau maari o akirisi. Koe hono whaka mooni ki ai. He koe mo ui koe akirisi. Na ane lave ki ai. Koe uhinga ia ma uivi ai mo e ne whei lau lau. Koe ne hanga o hake ai fofonga mo e le lei ai kakai o whaka mua mua. I ene si o kita. Koi. E ene peheu ne ma uivi ai o kei hoko ai o tuu mau. I ha visone o ku hako pea hou e tahi. Kai kei tuu mau. Sai. Koe mea rewa e kau ngā whanongana nau mai. Na nau mai nau tōria o olo kia akirisi. Ke entose akirisi. Ke nau hoko koe kau whakafofonga. Ai kakai. Sai. Ta koe o kuikai koe nau lau maari e. Ai kakai koe nau lau maari e. Na e nofo ia he mahino ka nau tolu he whairiu o nau fulu. O ku whiri moi paremia. Whiri moi kau minista. Me he whiri koe ai kakai. Sai. Koe ne tari pe akirisi ki nau tolu ke whakatu. O entosia he kakai. Koe ngā pe koe nau whalala ka akirisi. Sai. So koe whakailonga nei kai ke mo ui solo. Koe ne mate pe koe akirisi. Kai ke toi ase fofonga e kakai he whaitutu ne kau. Kai kau whafonga wharearea. Nau ke nau tolu pe ko hai e taki. Ka pau na I lalame ho nau ata mai e fofonga kakai ka tau ke he no movete. Fe a manaki nai o mai he kakai kia akirisi pe moe ne mumeni. Hala ke te o hake. Pana o mai reo nau tolu ia. So koe ne foi asi ko ia. Sio. Koe uhinga he nai kai ke nau kovinani te nau tolu moe kakai. Kovinani te nau tolu mo akirisi. Koe nau tau hiwa nai whai pe ka akirisi. Mate pa akirisi, kai ke nau toe iaha mea e ke nau mo ua kai. Alu nau tohe nau ngai toki ase ni ta whafoi tui ia. Ue o se au he vote of no confidence ko nau talanoa pe he taki mo vete. Pea e kei hoko pea o pehe, e kei hoko pea pehe o se whiri a tahawalo noe. E pehe pea, he koe nau pea ko no mahu ingai mono ave koe ke he poate e solo. Hoko sino poate ke nau hanga replace e foi falala mo amanaki a kakai na ave ka akirisi. Ke nau ai ke nau tui e fusu ya. O gelo si o solo. O fu poate ko ne toko ua no ko toko tolfa.
Na ngoto kato pe na to fusu o puri kato pe lo to fu ulahi pe fusu. Were o pe ni o bana manai ki hake. Ka unau ahi ke nau tu e fusu. Ko e uhi ko amanaki mai falala ka kaina avi a kirisi. Hanga he fo I whakakau ko ia o mai e kau whakafofonga ke toi rebuild e nau COVID-19 te pea moe kakai. Puri fo I sino. Koe mea koe ke pehe ke hau a siaos, pe hau a misika, pe hau a mateni, pe koau ke ne fetongi ai suo a kirisi. Ke ne tu uni mai o hange koe whakaukau na anga mai kia kakai. So ma watu koe ki hahake. Pe mai pe matua e whaikawa. Whai mo neimi mai mo tolu. Koe ngai ko a kirisi na neimi. Ai koe ngai o se hanga whakakai ia ke foi whakawhie maari he ko akirisi pēna e fuhu ka nauto. Nā kai ki toi whe mau. Ka koe ni, koe whakaukau koe ni. Hanga rewa he foi whotutua koe ni o mai e kau whakafonga. Ke nau toi wāo whiange mo e kakai. Pea lalanga e nau COVID-19 te. Ke nau iloi o top tapu. He nau wāo whiange mo e kakai. So koe whakaukau rewa ne whaunsi ne poate. E malawa rewa he poate. Ke nau tāna ke isiu o ku mawhasia e kakai e whanua. Whakatokolahi o whakakuitui. He koe mea e nai whai a kirisi taim na kei mo ia. Ko haki injustice o hoku ki hataha. I whainga sistemi o whanonga anga e pure anga. O naurere ka kirisi ke neveki. Ko haki injustice o hoku ka ki kulupu. O naurere ke a kirisi ke neveki. So ke malolo ka kirisi, he hole kakai. Na ia e kau ngoe mereni nai, kai ke lava uta nau mereni. He tō nou a sistemi. Kai ke tō ilo na tope te nau reregi. Sai, ia e whanki kau mātua, o ku more nau kere, kau kai ke nau sirin na tō, pokoi nau te ina tō. Kana na wanga ke lere ka kirisi. Koe whakaukau kone fotu e poate. Koe feitu wane mite kakai, ka mo nau kau whakafofonga. He foi platform mai poate. Sai. Koe whakaukau wane. Koe ui koe foi whemahino ati. I he visone, ka mo platform ai patoa e kakai. E whaitu tu une kakai he u mea lahi kotope. Koe ne tai whemahari e pe kakai ki ha whakafofonga. Te nau o mai, so ke taimin, se jo da taimin. Ai tai whemahari e ai kakai tola hai e tangata piwa. Ki he anga hono distribute ai panga tolu kilu koe panga whavahe. Ka koe taimu na oa tai o launga ki wharearea, tanga wharearea, koe ope ke whafofonga. Kai fuki te ha platform uia. Ka koe oa tō launga ke whafofonga, koe whafofonga pe u launga, e pe whafofonga ke whafofonga. He koe ngā koe kai ke ha platform uia. Ilai taimi koe, ke kei moe a kirisi. Koe tai whemari e koe kakai ka whafofonga nao o ripotia ka kirisi. O a kirisi lewa na ne whae e whatongi e poate ko no tispirini e whafonga ia. Oa tu kitua. Koe uhinga fo ke whakaukau, heko akirisi na i kai ke ne fight e corruption me he ta whaaki pe taha. Nā ne toi fight pe corruption me he ta whaaki koe a pātoa. Nā kai ke pehe ke mea fua kehe ia ki he pe mea fua kehe ke. Pena operate a kirisi he mea make sense kono atamai. Nā kai ke operate a ko unga koe whainga mea hai ia ki ai. Mea pe ko make sense u neo ngoi o tāpara si ai o moula loa fufonga kakai ka whaitutuni o ku make decision ia. Sai, i he ahoni rewa, hanga rewa he poate o episode pe foi whaunsin koea. Ko mau ngahi e workshop ko kani o mau whakahoko mo kau whafufonga. Mau tala noa ia e ngahi common issue ke mau tui tatau ki ai. Ka paurewa e iai ha whafufonga. E kulaunga i mai e hono wāhenga. Pea tui e poate o ku iai e meriti. Te nau hanga rewa ui rewa ai kau tau pehe ka pau pure anga e timi ai poate.
ui rewa timi ko ia whakahoko ki ai mamahi ai oange hatari pakapau rewa oku mooni koe whatongia rewa ia ai timi ko ni oku whakamalumalu he poate ke nau impeach e tu whawhonko ia kai ki whatau iwa o hake maupe ai whawhonga i kakai ke momo ai impeach tu gagi tu a whirisi o mai lote kakai ia whainga issue ai a koe foi i platform solution ni vave ia ke ne mitigate ai foi tono no go he taimi ni sol ko uinga ke selo product ke kakai kapau o mai na falala ke fotutu go ya na ngo malwai na amanaki na hanga firi mai fotutu e poate te na to kilava leva li liwe lao ke whakatatau ke ngahi mea go tau polokai ke vete ngahi foi fihi go tau polokai sai ai ko ki foi immediate solution ia ka ko solution ni ko pehe tene hanga o solova ai issue e tau firi o kai ke pehe ke one dimension pe ko pehe o three dimension ai foi ki mo ko algai ko tu kwa pe te ya me o kai ke maala he foi ki foi solution for ai ko la tafa he mafu ai ko foi mafu en go da no ai ki la tafa ma he mafu ne to solo va foi pal ma kai o te tau tafa i pe o lo he tai mi ke tai kai e kai o mahino apito ai foi fatala no ko ni ku ke fa hoko ne ongo ko longo ai ko ni foi tafa aki ko ni e le re pe ya o ke fili pe o spefili ke va la pe e longo ai te fito ki he tafa aki ko ai kulupu ko ni ko timi o kuna pe he ko na ko na tolu na ange ki ai a crise ma fai ka ke foki ka me go matala ko ke poate o ku mahu inga mari e pitoia ke whakau ki ai pe ko o ku whanongo le rei pe ke ai pe mo ka inga kuna whanongo he POLOKALAMA ki he solution ko ia o ku make sense no ave ki he poate ke ha feitu ke alo kakai o launga ki ai oi io e solo mahino apito pe ka tiao hange ko lau me be ma tolu fai ko no tutte foi te lango ko ya ko ma to finga ma to ke tamde foi te lango he ata mai le rei pe kakai poi la mo kakaha foi te lango la pe kakai tala se ko fa kau ko hange pe fa matala ko na claim ownership ko fo tu atu ka to e kau ko timi ko fele vai poate pore o kai pe it does not make sense ko hinga he mama pe kakai ke na fa hinga me ko sio ke fa kau ko ai faria poate pato ai kakai o na hangi na do lia mo ai kakai ai me ku viviri the common struggle ai kakai sai ko fa kau ko poate me guia ko poate pure ki off pe e te pe e ko o kai ko kono tataki me ko kakai solo tataki ka pau fe mau ke litem somewhere te taki pe na unima ko ke taki ho na ukola ko man to ki ngau security ko ya seria o te taki kita he kola pa te lue kita mo ka ho kai kita ya he kona ko ia ka ko hinga fo ke fatala no ai mahu inga fo ko ke tau hanga contextualize tau assess the situation ni pa tau apply a solution that make sense sai ke hiki au ke mea ko ta no as a long term solutions ke whakarire ia kai lava ke tataue amana ki afio pe mo mea o mai me whare area sai ula ke whakaukau ke ai o rik o whau halau ke ne hanga o legalize whakalaui institutionalize ai mea gui ko
town council. Koi. Pe koe local government. Ihono whakaukau. Koi. Pea o mai rewa hono patseti whakatau ana o whakapipiki ai. Hangi pea koe ministry. Koi. Koi. Pea ka pau anta ai town council o koe ngahi department nia o Ministry of Internal Affairs. Koi. Ka koe whakakaukau ke whakatafe ai benefiti pe koe tuhau kakai ke waofianga mo kakai mo na grassroots se mau viviri pau ke in place ai local government. Koi. Ke ne hanga absorb ai function ko ya. Koi. Tai. I hene peherewa peheni lewa anga whakaukau. Ka toa mea koe ni manatui o kai jaha mea pretty teme. Mea ko toa pe to tala noa ke mea koe make sense. Ka koe anga penia whakatala noa au ke whakaukau. I hene peherewa hoko rewa hoko rewa ai pure whakavahe ia. Koi. Moi kau ofisa kolo koe tuunga mau. Koi. O kui kai ko mantu ko fono ko me venga tau kai ko na make sense ta havalu fitu ni mambo tau fono mai ai. Koi. Ilo e fast pace o une teknologia mo ai me fe mau ke tau pick up tau tolki ai. Koi. He ko alu whakalakala kai na kamata mai na lue maman lue at motongan. Ala ko to maman to motongan. Pagod ulera maman niya. Kaya hapon bot patongan niya. Depok tanto niya lue. Koi. How we can stay connected. You cannot isolate ourselves. Me taau fa maman. Koi. Neongoi ai mea ko toa. Ko teknologia foco ko ai pe hono lirei mono ko. Ka wikai ko hono teu e fonua ko avoid na do me teknologia. Ka ko hono ako ina do ke teknologia. E ke na matiu wang. Ka ke ka winga fatal no. Pa institutionalize ko allocation e patseti. Allocation e patseti. O ku kawai mo patseti a local government. Koi. Ko no ko mea kon ke beautification. Ko mea ke tanu hala mo sidewalk. Koi. Allocate patseti ko ke local government. Mari. Ko whakaukau en sol. O ilang he wahe ngā ia. Ai halau nau ngau e lahi taha aki. Pea moe halau toka kovi. O whie mauang te wakitani. Ke osi pe tau ni ia, osi foi tau ulo aki. Nau solowa nau tole foi hala ko ia. Tau hoko solowa foi hala. Ila osi foi tau e wha. O kui ai e progress report o improve ai hala i he ngahi wahe. Koi. O ke ila tai ngau langa i he kolo. Pe koe wahe ngā. Nau ngau, mana tui koe konga so ke taha heni koe lahi unemployment, unskilled. Koi. Lava pe nau tolo o ngawe o wataimi he nau ofa pe hono. Ora toi ki whakamata rei ko kuhinga ke whakakau e kakai he langa whonua. Koi. Ka koe foi process ia koe au completely different ia me whiri wharea. Koi. Koe ripoti koe na mai he komiti koe ai tui pere hake. Nai o mai ia ke whiri whakaluku fua pe. Ai aku pehe o whe mau e local government ni whe mau mo whiri whakalufua. Okay. It's a long-term solution. Ke tau whiri, koe kuhiwa mau tā noa he ko whare area, ko hangea koe teki a koe oe waka, kapteni koe a waka. Nau tolu whai tutuni ke wholau, taimi ke holoki ai speed, taimi ke awhea waka, whoakasi ngahi tua matangi, pia nau response ki ai. Koe wheitu iau whe mau ke tau awe e tau best mai ki ai. Ka ewe awe whakafofonga pure whakawahe ki ai. Koi.
he koe pes mai nie malawa ia ke mau. Mau ha foi pes mai nie e whai, wawa tawha. Ko wanga i whakaukau. O kai ko hatonia ke hoko a ete geographical location ni, ko ha constraint nia ke tau ngau ea ke pes mai ni, tono whakaukau i rei whalu FATUFONUA. Ai hene pehere wau te ton ke open yang, ai foi process o tau whiri whare area. Wai mai lao ia ta, o ne hanga constraint ai pes mai. Ko lao ko ni ka ngau whapure anga, noi hanga he lao ia ko ia o timan ka pau ke whiri whare area, pau ke whakawhisi ko ana. Ko risk ia ka hataha o ngau whapure anga. Monla. Ka ukui ai koloa lele ai, ke ne hoko ko whafonga ki whare area. Ai ko ngai whakaukau ea ko uhingo i ki ai, ka pau heka ke tau hanga reparate foi process ke tau hanga o mau ai pes main ki whare area. Whaka ofa atu ko loto mamahi e nea whio ana ia e kei hoko pe. E hau ia mo ngai whakaukau. Hanga ko utala noa ko ni solo. Ko tau whola nea whio na tokanga mavahe ke whakawhetong paanga mo vai e tau paanga he whakatau aki. Na ia me tokanga mavahe kai he na ne ilo ai implication ka pau e kai ke mitigate. Kana i tai tau whanau tato ki whare area talanga e isiu ko ia. Ke nau whekumi ki hafounga ke ne mitigate isiu ea. Pakasio ke ahon, ko hike lolo, hike uhila, hiki moi koloa. Ko tanga isi mani tal hanu mai ai kaulanga. Nei hanga ake panga tahiwa panga e wanoa. Koni panga tolu fitu panga tolu walu panga e whanoa. So ko implication nia ai o ai kau pure whakawahi ki whare area. He ko tau whiri whakawahenga, tau whiri tau i mindset whakawahenga. He ko nau alu peo tala noa i he ngahi mea pe koe ki he lelei whakawahenga pe. Ka nau mai na tolu o whakafonua whare area e tala noa. He mea o totonia ke tala noa ia he pureanga whakawahenga. Koe taspin veve, koe tamke vai, koe palau, koe whare la lang. Kai ke kau kai ko fo uia o hataha. Koe fo uia ai sistemi ko uhinga koe kai. Na tatano hoki mau e lavea, lau monoa he sistemi. O pehe tofu pe mo lavea e kakai lelei ko nuo ki whare area he sistemi. E o sioke, na tau pehe, o lau kaka, ave hatanga tau lotu, tanga tau whaitoton. Koe hanau hoko ke kakai lotu mo kau whaife kau mo, ai ko mo whaitoton, tala ko whaitotonu i whare area. Te utanu pe, ai hala hau wahenga. O sio kita ia solo. O loloto ia sio kita. Koe lau kaka e malawa whewhe, ke tala ku ke ofa ki he o tuaka ke whehia ko kaunga api. Whehia ko toko ua. He o ke tala pe ko tanu pe hala ko wahenga. Mo e hala pe o e wahenga e whakafufonga pupu mega. Koe loloto ia a sio kita mo whiri mana. Ka pau koe ke ofa ko toko ua o ke mamata ki ai. E malawe ke ofa ke o tuaka ke mamata ki ai. Koe kuhinga po ke upoini. Hanga he sistemi o liri o e kakai ere. So waifu kakai ako liri ia na mau maheni, mau whingau e aki ngu. Nasi, kai iwa manang kia uio. Kai ke. Ko tui peu. E lava pe he kakai o talai. Ka pau te tau hoko pe. I he whiri pure whakawahe ki whare area. E hau e ne awhio tokanga mai ke mea whakaluku fua e whanua. Kau aurati nau tolu mai ngahi kukuku o e ngahi lerei whakawahe nga. Ka koe lerei whakawahe nga. Koe ui koe si e tau umusolo.
Ka pau te tau whenga pe ke le rei tau wahenga. Ko te whainga maria pe ke te whaluku he umu ki hoto wahenga, te whaluku ki tau. Ka koe whonga ia e koe nai ki eke mahi ki hiki PIVENI i la venga tonga. E te mou malanga vi sone pe mo tolu ia. O ni ku tanu he pureanga ko no mau hala. Ka ko tali nai fai ga i fa tan hala ia. Ka ko me ko ke ilo i o kau to tongi tuku hau ka to e wa he ngai ta fi. Ka pau ko bet ai ko be. Ka pau ko mo fai ka wa mo lu ko to ka mo pa ke kai to ta pe ko. Ka ke si ore vai. Ko hai ola. Malo ko tu penu. No ta ko he ka fai ka wa. O kai boss pe ho mo. Ko inga ku pata no. Mau e langa fonua e fai nau ko ia. E tene whakatu punga mo veu. Whatupunga loto. Kai ke tolonga meri no e pa ko ke tolonga langa fonua ia whakaukau ia. Koe, mo lahi a pita. I ko te malo PIVENI koe mea mahu inga ia ku lava ke whai ke hatara noa pe ko wakai fupe ke kainga konu mui mahe POLOKALAMA ku nau follow le rea pita he whakaukau ku ngā ku mahino a pita. Toi mahino angi. Ai whai whakaukau konu ku ke tala noa ki ai. He tau nofo koe whakawāhenga, pe tau whiri whakawāhenga ke o ki whare a rea. Pe a o rewa whai kia ngahi ngāu, ke kai aki whoke, ai ngahi mea e konu ta whaatala noa ki ai, ngahi national interest o ku tau wholofola mai ne awhi o ki ai, E ku te tau sea pe whoko ilonga pe, nai e ni ina nau whai mai whehu i koe ni, ki heni ke atana, o wai pe whanki whehu i hende toko atu ke tau toko wha osi aki, ma ki whai pe ua pe tol koe, toko wakai pe koe whanki whehu i koe, ia ka koe, nai ni ina nau o mai ngai whehu i, ke whahe o eke mai koe, ha mea ku lahi pe hea i pe huwhi whare, a la langa ia e ua, mo tanu hala, mo varita, mo hafu, i foi taimi koe ni. But I'm going to fight I feel e and at the my put an ako talopeni and now long a fire and I told Motanu Hala may now put it on. But when I project ben I thought to pay a could type ben ke fire. Kaku wife kako hinga po inigo ko fehu a kakai to tong to how. But go tari na mai pe go tari ben I ave ke ni iko ya. Kaku ko ne famo ni mai fakau kau ko ke tala no ke ai e PIVENI. I he whakau kau koe. Nai tahena ne tala mai ia. I taimo ke tala noa i he local government i ke tau koe taha ia ngā he solution loloa. Ani koe na ki tok tala noa mai ki aipa ke o mai mono pat seti me hafua ngai mea koe ia. Ku eke mai tau taha koe ni i he tuunga koe ia o whahasio ki he ke ngahi wāhenga e taha fitu. Mana e pia ngai POLOKALAMA ki mua na tala noa ki aipe kei tuu mao pepe whakalahi pe toi whakasi isi. Ke fit in the government. Solo. Ko pau pe ke fai e ko mantui what makes sense drive the decision, me ko uhinga le ko uhinga le ko na ena ha mo sisu. He nai hanga foki he kau fare si mo mea ko kai tai fano ko mau sa apate. Ana fenga masi su ke ngawa ko uhinga le ko na ia uhinga e ke tangata me man ai ke uhinga ni patano anga Filipe tange fakau ko ni solo does it make sense ke pure whakavahe fitu atonga tapuni kai constituency e hongofulu does it make sense? Dr. Maria que me veo y goia. La guarda, fa non me gede so. Ko ta fitu. Ta fitu ko to fo, konga pe to fo, ko to fo ka to. O vai wa to fo. Vai wa to fo ya konga to fo ko to ta pua, konga ta to fo. O ku to ta fitu ya. Sa ke fa to tamaki mo tai uhinga fa kau. Pero guai ofisa kolo atofoa. Ai guai ofisa kolo ko ya une ma e konga o mantu ko ke ofisa kolo u atofoa ya ke be ke vai.
Ko no ko ngai taha ofisa kolo ngā ue ki tonga tapua. Ko ngai tapua. Ko ngai taha ngā ue tonga tapit. Koi. Ai ako kusia o hange ko kai ke kai tau pe ke fa hanga ue a tonga tapit. Ala pe nga tape ai foi vai ua ko tofua. Kako. Kasi o mai tonga tofua. Tupe ko nga ko ke tonga tapua. O kai ta ke ui ngalere ia. Ake ko ini. Soki siange ka wate foto tu ko tonga tapit. Tonga tapit. O kai foi kolonia pe fa. Tofua. Vea, toko mololo hati. Koi. Kau kero pure whakamahe. Pure whakamahe no foi ai paini. Tolo. Koi. Koe whakatu wen ai vare. O de mea pango peko gle aki. Kau koe wira pe te utoe rea whe aki whakaukau koe ia. Koi. Koe uhinga whukia whakatala noa. Ai mahu inga koe ke ngawe ake ai uhinga lere nega. He koe. O kuke pehe. Koe pure whamahe. Koe pure whamahe kawa ta malapo ia pere hake whaini. Kau tonga ta walu ia. Kawa mo veitongo ia. Ke pure whamahe kau tonga ta walu mo ia. Hati ho mai mo pea. Koe ke iro he kakaia pe whewhe e nau bank constituency. He koe structure hafok te ton ke tafe me whawharearea ki pure whawahe ke kau ofisa kolo. Koe ke iro te tafe whewhe, konga he, hafe he. I hene pehe penei e te ia pe was whawarearea. Anga ni whakaukau. Peko, anga i whakaukau ke remove whawahe hongo fulu. Kai foki peke fonga fotutu whakawahenga lolo tonga pe toi whakatoi toi whakarere iang i whakawahenga kai oe motu e ukolo so mau whanga motua kokolo fōu motua kokolo motua motua motofoa masi aike ko la pa ko bagi fehu hene taha kune o mai e whakau ta tau pukun tau tala noa ki ai i hono vahe ko e pure anga o vahe hongo fulu ko ni e hai ko nani whai vahe o hanga ko ke make sense foki he tala noa alu e konga ko o alu ke vahenga ko alu e konga ko ke vahenga ko pe alu le pure whakawahe no fo mai me feitu ko tata fitu ke tau tala noa ke pe whewhe i PIVENI paanga koe ni koe a wharearea ave ki ngahi wahenga pe whewhe anga hono wahe koe ave ki konga i kolo koe pe konga i kolo atu moi whae koe kai ke he whoki oku mo one pite whakamatala koe ke whai koe taha inu ni mai ai whehu i ne tala mai pe kai ke halao ai pure anga ke whakangata hangi koe ni koe ne time peok ti krea ai kamata campaigni pia tapu ni lewa ngahi langa le campaign ko pure anga ke koloa ko pure anga kai foki mai ka minister mo me o fai no molo pena o campaign ni hange ko campaign ko ni ko ko issue fo ko ya solo issue ya te ngau ya ki ai ko whakaukau ko ne ti crea pe tapu ni wharearea ti crea ai caretaker government o kui kai ke nau toi committee na toi pure anga ki toi new project pe ka toi mea ko nau me pe fai ko pe PC tape ai pure anga ka le fai fili ka fai hinova pau ke de ke fanong ko nau saini nau tolu he langa waka malai waka puna saini ngai kai to tanu po ngai fare la langa is basically committing e pure anga ka ko hinga nau ko crazy ai ko crazy ai he nau campaign solo masi ko kau minister be au ni to la ta na posta no foto hola ngai fitu ange ni o te ke ilo na to he kau he kakai ko te hoko pe ka fa fare area ko os ilo kitahi kai ngata pe to wa henga ka ko fonua farufu ko o se ne na ta we fa he fare area ilo ka to ka kai ko hai a pohiwa tene to ko hai sa so varen ko hai poste ilo gato au ke ilo ku si ko crazy ko ai kau
kau minister mo na campaign. Mas si, okay, how did you find out kita tu? Kaya ko ada mai dere. Okay. Neo mea solo kia there's no other way. Ko finge fa mama kakai. Na lava sio mama ya halanga fono. Ai me ta ko whakaukau ki ai. O nau tala whako patoa whawhetau ke tui, whawhepaki ke tui, whenge toi mawhai tui. Ki au koe nau insist koe, ke kakai ke whiri mai nau tolu. Kai whakaose nau tanu alama nau mea koe. They are basically silencing ai whakaama e nea whio. Basically, o nau wangatu ke he nea whio. Pau nau whakai ai kakai ke nau wangatu. That is not patoa. Good. Okay, go. Yeah. Koe ke utoi hela, na ukamanaki ke talere lao yo nomo umea ko ya ki whamala ala. Ka kou whiawhia, o si hake pe ka utoria he haka upe ke tau. Si ha upe umea ia ke tausio ke au mea ia ke tala noa. Oia. He ko awan solo ka paute ke sio mai ke hanga mau move takai. Ko au te kaina in the leading position. O ko i he fo i levolo ko ya. O ku i kai ai hape mo ni ai he whakakau ko pe ko ai ke toi mawhai ko mea pe ko no ko whamatala ko mea ko tau atai nai hok sino ke urea i ha whahinga platform pe o whekau aki mo i visone mo i tau mo e patoa. Kai ke ui ropo ko nao mai o turite a kakai mo nau atamai ke nau hange ha whanki kalai pe ko whakakau nai pon me se. Kai ke ko lau tau foki. Ko lau tau foki e nau behe kuware kakai. Kai. E malo e piventi ta toki mahalo pe abeha ta foi POLOKALAMA te tato e alu pe ki he lao e ono ko inga kapa. E pa e toki aha foi POLOKALAMA ata. Ka te tala noa pe tau he umea ko ni o fai kai fotutu ke ta tala noa. Oia, ko uinga foki lao e ono ke ne malui e ne afio mohono toi fehu ia. Ai ni kon ku fai koe. E kau tama tatau pe. Na nau whipaki e lao ono. No, aparte que el agua e nau toi tangi, moi si. Wai nando i loi ko nau toi foki pe o nau arelo, Ai wai lau toi foki pe kuri o kai ne lua, O pe anga ko si o ko ki kau tama ko. Ta ko fie i pe au. Kai ke foki mai tau ke issue. Ai foi solution go pe o ku ai ko ulaki e loko ka meni ua e fi falu fua ka ko tolu le va sol ko tolu le va o ku ai go na pe e malava fe ke tau fo I firi e taha ke tau o mai ai fo I fatongia e tolu o pe hen ko tau firi fa fofonga me kau whawhawhanga te tau whire kau minister, te tau whire e paremia. Koe whatongia e paremia, function. Ke he au pitoia me function e minister. Ke he au pitoia me function e whawhawhare. Hange nia, ha tau whiri. Koe mea tau whemau e tama tautai, whemau e tama ngoue, whemau me tama engineer. Foi whiri peta. Tawa mana mau ka to fui tolu ko ai loto. Kai. O ke so ke ngari vare. Ke te firi ta ke mau ka to ko nau o tama tau tai ko ko wai ho vak. Ko tama fa ko wa ho palau. Ko ta engineer ko wa ho. Ei kai te ke mau ko foi function e tolu ko ya. Ha ko sino beta. Kai. Peka pau e mau. Mana duk mau mai. Ai we. Kai ke, uhinga re vai so. Ko anga ko whakau. Whiri kau whafofonga. He kakai, whalufua. Pea whiri he kakai e paremia.
Pea whakaatare mai paremia, i he ene pehe, ukai rewa ki te iai whakatau hosi, pe mo ua ia ki e kau whafufonga i loto. Ke ne whiri mei loto, pe ne whiri mei tua. A kā ia iai. Pea oku tariu ia ke kakai, kua pau ke tariu i whakanatula pe ia. Hanga pehe foi sistem ko ia. Koe ne, au kurai pe kakai pau ke onga paremia ki. Te kohano ina. E mui mai ai, ai fu mai he monga e paremia. Koi. Koi. Ko kuhinga e kuhinga. Sio gen. Tau pehe. Ka pau he kai mau he paremia. Ha kantiteti lelei mi he whiri e kakai. Ke hoku pa minista. I he whakau whakapoto e paremia. O ange foi tūnga e whāu o tonga o ange he lao. Ke ne whiri mei tua. Et lipati. Pea mau he foi kautama koe ai full right. Ke nau hoko pa minista. I he malu e paremia kaya. He kai ai e mechanism o accountability. Ke whewheka. Ke ne hanga pehe mechanism ko ia pu aki mai ai corruption i ma whaihana. Kone in place e mea ko ia. Ko kau au e tui kaki, kaki u te tānoa te mparati. Koe te makalati ulahi ono una ona. Kakapau e o mai pe accountability. Raki whiri he kakai e nau kautaki ua. Pariu e kautaki. Ki hono andoko kore mahe ne asio. Kai ke mo wakawakai, whakapapaui o whakapotopoto hono whakamoreki tu hau e kakai. So koe whatongi ai. Mo mau campaign a ke whaitotonu, kako wheri poti, wheri sieti, whewete. Uhinga e kakaukau e so. Eia foi solution e tolu ko ia. Ke coexist at one time. Ka taulawa o whahauwhi hakau me ne tautou hake ai. Ai tauara. Mona he. Koe whakaukau ia so. Ka toka ha whihu. Te koha mea ke whakamala. Ka tuk whakaloloto ai. Ka koe ni kakato ia. E kusio. Ki ha whakatuu. Te lava whakamao po pe whanua. Ke tolonga e taulanga whanua. Ke tolonga mo e merino. Pe mauluta. Ai pureanga tupo mo hawiki. Malo pito piveni ai whakamama ko ia ba matalanoa. Ko ngā kuta o mai he ta POLOKALAMA ki he solution ko na tau whai bea talanoa na ta identify ngai paloparema pe tau talanoa i o mahino le rei ki he kāinga. Pe ko ahoni ni kutahanga o mai lewa ahono solution. Angi koe ko ke talanoa ke ahoni pureanga whakavahe pe mo e local government ka uma ai whili whakaluku fua pe pehe whoki ki he no whili ko he kakai ai ka whafonga ko he kakai pe nau whili e paremia ko ngā ka lava ke iai accountability pe ko tuku atu pe e ka inga ngai whehu i ko tue ngai POLOKALAMA ko ni ka hoko mai e iai pe ngai whehu i whakapatonu he whai ka venga ulahi pe mahala ngai whehu ia ku whehu i tau moho ia kehe ia me ka venga ko nukta talanoa ki ai ka ko nga e toki absorb he kakai e ka whanongo ai whai solution ko ke o mai pe toki whapatono maha ngai whehu iai ke lava ke ta toki talanoa ki ai i he POLOKALAMA ko ka hoko ko o ku mahin be foki he tai nimi e piveni ko e dalmahin he tokotaha ko ni une kore mai ke o atu ange ba ko ilope ko tokotaha ko ni ka pe ka popo ka paulewa e ala to o iku ko ai fili ia o ku vahe tatau pe me poate akakai pe mo ko team e lava pe ke whahanga o whakataha ai o timi ko Ka whihu e nai ke te whihu isol. O whanatula pe na ngau whatahanu. Whanatula pe, koe. Whanatula pe. Koe whotutu hoku na ulawe kia ne po i he poate. O swai tata noa, wai me mi pai e kua timi tu he mau timi. Wai mo kau independent e hanga whawhonga e ua, mau tu pe matone mau timi. Koe uhinga, ka pau koe whotunga e pureanga e o mai kakai. Whalala mai ke whakaukau e.
mau os fa ba de mau la vanga o mo kai os koe tahape koe FIFA o si ben pa ta MAVAHE ta POLOKALAMA ahon koe mai taha koe ni ka pae pure anga rewa ai poate koe kakai pe koe modol o ku te mo hoko atu ngā aue tanu hala mga hi mea konu whahe pure anga koe ni pe te mo toko pe mo tofo o fotu whakau ai ngā aue koe ke mo whai solo ko mea ko uhinga ko ai ke whaka apa e mea aku uhinga lirei ko impact ne tanu hala o makape ai totongi koloa ki olunga he ko ngai fonua ata mai lirei o kai ya time fatu tama ki hange ko impact ke covid te nau ave e nau ki resources o spend mea ko infrastructure ko ira ngai fonua ko ata mai lere time ko ki tolalo wa ki financial crisis ko impact ya pandemic ki bo fa inga disaster o nau ki whole e nau spend e mea ko infrastructure ka nau unu ke fatu koloa mo fangi mea ko ne ai fangi subsidy stimulus package ke whakamo ui pe ensine ekonomika ke ngau ngau ka mo whakapoto ka orewa ko matafe fo iloa ko ya pa nau tok folau kawe ni he whainga fo tu solo speni nau dolo he full time ka ka ha no lau mari speni ko ui pe ke fia ho nau wahinga ka nau te fok ma whaleare nothing to do with that nation ke ilo mai he kakai ko nau pa anga pe whai ake mea ka koe nunua o hiki e koloa ko nau tolu mo nau whanau mo nau hakoe whaingatai ai on la he koe ai koe ke pehe koe mea ia hoko atu does it make sense koe talo e hoko ko so ala ke no tau e ua ai loka kai ke te ai hangahi tourism industry e ngau he ka nau toi curfew for this long o mahai whaka ekonomika whonuai ka nau spend nau tauria nau haya wakapuna o ki niua o au kai he koe o tuaia kui niua ia he pitanga solo pasi mwene lau koe motoa vani lau koe mere matua si e kurea kai ka amo atu koe ia malo pito PIVENI o apea ki taimi ke toki ka pau te ahamete ke whama o poai POLOKALAMA he ahoni koe ngā ku tola he pita kai ngā ku nau talamai o ku mahino o pito ai whakaloloto pa me whamatala ko ku ke whahoko pa me nau pou ki POLOKALAMA ko ni ku whahoko nai iai onki mātua na whitu taki mai ke u whaiange hatohi ki he pureanga koe na uta na atuia ki tongana pea a te uta ia o tamai pureanga ia ku whemau a taha whapa tu uta waka pa te whoki mai waka me uta pa koe whoki atueni o alo atu ke whahifo uta o ku talamai le wahe kau taha koe na waka i tonga kau taha Metson o ku mao ai whakamatala me pureanga koe uhinga koe na whakafoki mai ai e koe ai me ngahi teu ia ke lockdown ia tonga na wike o ke temo lockdown ka kei ke whaha anu ki ai e ko tui pe maha ku nau whotutu ke whai ki mua he whiri whare area pe koe osipu ka e whiri ka maha na ka whakakata pe ia ka koe anga e whamatala ko mai hango mātua ka ku te watpeu ke whaka osi mai ta POLOKALAMA koe ku mensin mea kia ki fo i mea koni na i kore mai hango mātua ke mensin mua pe ke raha taha koe te ne mau hatari totonu ke ai wai o fe wholau aki pe hea na uta pe a toki whakahoko mai koe ngā ke nasio pe ngai POLOKALAMA ka ke he PIVENI ka pau te aha mea te ke wha osi ki ai e ta POLOKALAMA ka ta MAVAHE ahon ta toki whelonga ki pe he taim POLOKALAMA ui ka hau ia solo koe ngahi ola COVID mea koe whaitutuni ange koe kau stranded i FIC ange koe ngahi uta koe na oku lochikolo pe ke hoko i he whainga whotutu e whaunga pureang koe ni he ku mea koe mahino ka te au o whakamamata ai whakawhotunga koe whaata wahe koe wako mea hange ko Mata Teresa ne pehe o kui kai koe fo i maa e koe mea kai
oku ho haki ai ka kai masiwa. Ka koe mea ne tui o fie mau koe ofa. Ke uraki mau e ofa ka ke tok fuaki foi ma. Ai koe kuhinga koe mea more he pure anga koe ni. He kai ke iai e whakapoto he whai tutu ni. He whakamomore o lunga e kusio kena. Koe uhinga peho no whai ona e utanu hala koe ni. Nā ke whanongo behe taim nei whatu ai pure anga koe ni. Koe whakaukau wana nau whatu aki. Tau heke tau tolu ke tau pure anga pa tau whaiwia ngai wahenga ku tau kau ke tau te whoki mai fi. So kono lau maari e. Nei kai ke aha me e whakalufua. Koe uhinga koe ke nau tokanga nau tōria ki he whanki mea koe ni koe whakalufua e whanua. Leaving no one behind. So ka hange koe tau ki kakai koe fisi. Koe whoi nau futohana tōria he koe nau ke pe toi aha taha left behind he anga e aloe. Lang whakalaka society. Koloa pe hono wahenga. Ai ko uhinga e kulawe solo. Ke whakatolo loto i ho tau kakai e nau mama. Hei kai malawa ke tau paki i mai ha foi fua lerei me ha fua kau o kukovi. Me ko ha foi fua kovi me ha fua kau o kulerei. Ko nau whaka uhinga mea whanatula ia na yako o kuidau dolu he. He mahino nei hanga he kau whāresi. Ai ngoko usi au loloto e whamai. Pū maalunga ai apasia whāresi. Kau tanu mia ai ngai moni mea. Ai ngoko e nei uhinga tu pōuraki. Ke ne whetuku e whanua me whapōri ke mama. Ia au e mea whemau i wharearea. Koe whai mama whakautua mea. Ke kanoloto e ofa. Whahoko e purerei. E wahe tau no tuwhai. Ka venga mo koloa e whanua. Ka ika ia. Ka kia hau aku vewe tala mai te mo ai he koe hame te mo ai vewe katoa. He ka o atu pe pure anga hoko o kei whai ve mea koea o rie kau tango ki toka nao mai kau kei nofo pe mindset ai te nao te whai pe na toe lau tatau te utanu pe o kuwa. Uhinga ia i whatala noa mahu inga ai fo i mafu. Mahu inga ke tafa he fo i mafu. Ke ne solova mai palpare mahe ulu. Ke tauhanga o raki tolo loto. Ai whakaukau e vision e whakautua. Ke mo ui aku. Tako ne toki fua koe whakau goia. E toki tori whai te riha kakai whanua. Leaving no one behind. Koe whakaukau e sol. Maloi ma whaka maari e. Ta toki hoka te he whanki uai me whanki hopu henu. Maari e ka te au. Ta toki tāno ki ai. Whanki subsystem pe ke ta hoka te. Koe. Koi. Malopito e piveni ai mau e whainga maari e pe mo e talanoa rei koe ku whahoke ahoni. Ta toki whelonga ki i he pongpong pure lulu he ta taimi POLOKALAMA anga maheni i he ka hau. O whaat kia te koe pe mo e talamunu he whatongi au whae. Alo sol. O whaat. Koe kainga koe la vai e tau POLOKALAMA koe ia mavahe bai mo e FATUFONUA fo ou pe mo PIVENI PIUKALA ki tonga eki. Whamalo lahi atu ka te mautolu, se mo ke no fo i mai tau POLOKALAMA, o ta tau pe i he kau pōpō, pe mo ki mautolu na e whai hano whawhihu ia, e ngai whihu i, pe mo kataki pe ko i ngā ke ke lawa ke oskotoa ngai whihu i, hono whihu i. Whainga ke oange whainga maari e, na e sponsor POLOKALAMA koe ne ahoni, ke whakahoko ai, ai konga koe ni na i kore piveni, ke whai e whakatala noa ko i ngā ke kakato, ngai mea na i tokanga ke whai tala noa ki ai. Kono o makatuunga ia o ku oangia e whainga maari e lahi ki ai ke whakakato ai ngahi talanoa ko ia ke solution na ni talanoa ke he mea na ni whai kia e POLOKALAMA i he kohiri pe kono o mai e ni ngai whakaukau ko ia pe koe taha ia uhinga o ku loto ke oangia whainga maari e ke o mai e whakafofonga e kantiteiti ai ne talanoa ko ia ki he ngahi issue ko ia mana tui whokina e toki hoko pea piveni ko kantiteiti i he mahina pēni taha pe wike fiha. Ka koe talo lele POLOKALAMA FATUFONUA fo o uia me tau ko osi o ma whanonga mai ai i ngahi isiu ke he pēku whai hana tala noai o whikau aki pēr mo tau sistemi. Ko i ai, pa ko whamalo lahi atu ka tingi mautolu ko whatonga i pēku ai tingi mautolu mo tai whia maari ka ko mo kei whehu i pē i he lea lelei ko ngā ka tala noai ka inga ko konga ia ko whamalo lahi atu ka mautolu. Ko wila pēu ia
Ke ngai POLOKALAMA ia o atu miheni, tai mi hao taha ia koe ta mai he POLOKALAMA koe ku. Pe koe ke te taha ia ke te omai pe mai hafua, koe ke tui taha ia koe aki ai. Ka koe konga pe ko kore e au ia. Om pe ko ho whaanga pe mo ho pou. Pe ko ha mea ku ke omai koe uhinga e tau tala noa mai POLOKALAMA peheni. Kai ngā ua ki pe rea o ku rerei pe unga pe moe no foko ia e kāinga. Ka konga e ko whamalo lahi atu ki te motolu. Koe ua ki ai whamalo lahi atu ke sponsor koe ni tau POLOKALAMA. Aia e lere POLOKALAMA he tainimi i he pongpongi pure lulu, taimi honga fulu pe moe whalaite. Koe whalaite ko POLOKALAMA MAVAHE ia koe ni, nai tak whai no sponsor koe ni. Ke lere ai i he wike e tolu koe ni ka hoko mai. Aia koe lere ai e POLOKALAMA koe ni. Ke ua e POLOKALAMA i he wiki kotoa pe. Pe whamalo lahi atu neongo kai ke loto ke ilo ho hingoa pe ke whamalo atu ho hingoa. Ka ku whamalo ho loto hounga atu ku ke whanongo me pe mi apina i he sponsor ko ku ke whahoko ka pana i kai ke lawa o te whahoko atu. Ai ngai POLOKALAMA MAVAHE ko ni ke tau inasi ai. Ku ai pe mo ngai POLOKALAMA ku atape ka te mo tolu ke mo stokon pe mo sponsor ngai POLOKALAMA ko ya ke whalahi ko ngā ke lava ke tau whanonga to pe wike tolu pe whai fili pe fie maari rewa mea kotoa ko hai fili he kakai pe tuk kotoa rewa ki ai tau pou ki e nau whalere ho tau pureanga i he tau e whaa ko ia ka hoko mai. Atu pepa mai whamalo ke tau kau taha koe ku nau sponsor e tau POLOKALAMA pure lulu. Ai e koe whahako e FATUFONUA fōu he pure lulu whamalo lahi atu ki a te mo tolu tat whito ki he page first in store i ho mo tokoni ko ia ki tau POLOKALAMA ko ia. Isaka,